umutwe wa 23 ugisohoka mu mujyi wa Uvira hariya muri Kivu y'Amajyepfo, ibintu bihise bihindura isura. Ku rundi ruhande bavuze ko 23 yihinduye ukundi. Ese koko nibyo bigenze bite? Byose turabikuzanira. Uvira bihise bihinduka ukundi. Turibuze kureba Amerika n'Ubushinwa nabo bari mbiri bari guhangana bikomeye cyane, barahanganira kuri Kongo, barahanganira kuri 23, kutavuga rumwe ndetse no kudacana waka ku bijyanye n'uburasirazuba bwa Kongo bikomeje kuranga ibihugu by'ibihangange. Ibyo nibyo tugiye kugarukaho rero. Turebe situation muri Uvira. Situation muri Uvira rero wo dukurikiye ubu ngubu uko bihagaze, nyuma yuko 23 itangaje yuko inite imwe y'abasirikare babo yari isigaye hariya muri Uvira nayo ivuyemo kugira ngo uyu mujyi uhabwe umuryango mpuzamahanga. Ni ukuvuga basabye Loni yuko yakwerezayo ingabo cyangwa se agashaka izindi ngabo ziri netre zikajya kurinda abasivili hariya muri Uvira. Kugeza ubu ngubu bisa naho isura noneho ihindutse. Abantu muri Uvira batangiye kubona ngo 23 itakigendagenda, ariko nanone bakavuga ngo bishobora kuza kuba ikibazo kubera ko FARDC na Wazalendo ngo baryamiye amajanja bashaka gusubira mu mujyi wa Uvira. Ariko hari ikintu gikozwe gikomeye cyane gishobora gutuma ibingibi bitari buze gukunda. Bamwe bakavuga ngo 23 yari yabipanze, yari yabiteguye. Murabizi yuko ejo bundi twababwiraga ko hari umutwe urimo kwibazwaho. Hano umutwe uri kwibazwaho uzanye andi mashagaga akomeye cyane hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Uwo mutwe na wundi nitwirwaneho. Ndetse leta ya Kongo nubwo ari amakuru u Rwanda rwahakanye, ariko leta ya Kongo yavuze yuko ngo mu ahitwa Fizi, ahitwa muri Uvira n'ahitwa Mwenga hari batayo 3 z'abasirikare b'u Rwanda, ariko izo batayo ngo zihinduye twirwaneho, zambara imyenda ya twirwaneho ndetse ngo ziba no mu birindiro bya twirwaneho, ku buryo wabibona ngo yagira ngo ni twirwaneho kandi ari abasirikare b'u Rwanda ngo bagiye gufasha 23. Ibyo ngibyo u Rwanda rwarabihakanye ndetse n'inshuro nyinshi rwavuze ko rudafite abasirikare muri Kongo. Ibivugwa na Kongo byose ari ukubeshya, niyo position yafashwe. Reka tugaruke noneho kuri uyu mutwe uhangayikishije cyangwa se watangiye kuba nawo wazamura ibendera ryawo mu mirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Tureba muri situation iri Uvira, aho ubu ngubu ngo 23 ishobora kuba yimutse, ariko noneho twirwaneho nayo ikaba yakajije umurego. Uyu mutwe wa twirwaneho tuvuga MRDP twirwaneho na urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bamwe bakavuga yuko ari wingi cyangwa ari ishami rya 23. Uyu nguyu ugize gutya ufata agace kitwa Point Zero na agace k'ingenzi gakomeye cyane ku buryo utabisobanura ngo byumvikane. Na agace kari ingenzi cyane kuri coalition y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, izu Burundi, Wazalendo n'umutwe wa FDLR. Aka gace kitwa Point Zero kari agace gakomeye. Twirwaneho rero yafashe Point Zero mu gitondo cyo kuri wa gatanu, nyuma y'umunsi umwe ifashe ibindi bice by'ingenzi muri teritwari ya Fizi birimo umusozi wa Baruta, ikanahanura indege ya drone y'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, indege ya coalition. Ibingibi hari abantu babonye ibingibi twirwaneho ikoze. Mbere yuko dukomeza no kubyo itangaje, baravuga ngo twirwaneho noneho ihindutse 23, ngo ni yindi turufu nshya 23 izanye mu ntambara. Bamwe bakavuga ngo ibingibi byanze bikunze nta kuntu twirwaneho y'ahantu yabikuye izi mbaraga, ntago bishoboka. Batahubwo ni yindi turufu nshya 23 izanye. Yamaze kubona yuko abasirikare bayo ARC hari ukuntu batangiye gushyirwa ku gitutu mpuzamahanga, none ihita yihindura twirwaneho ivuga yuko irimo kurengera abaturage b'abanyamurenge n'abara mu misozi miremire ya za Minembwe n'ahandi. Ejo bundi barimo baraswaho za drone zisha abantu hariya muri Minembwe ndetse n'ahandi. Uyu mutwe wa twirwaneho ukaba noneho wanarebaga imbere yawo abarwanyi cyangwa se igisirikare cy'u Burundi cyagiye cyoherezwa muri biriya bice. Bikavugwa yuko ngo 23 ishobora kuba yamaze kwihindura twirwaneho, ikaba ahubwo ari yiri mirwana
kubera uburyo ngo imbaraga twirwaneho irimo igaragaza hara mu bice bya za Minembwe muri Fizi ngo ntabwo zisanzwe mu 23 yize izindi strategy ngo ikora kubera igitutu ngo iva muri Uvira, ndetse ngo uyu munsi kaba yagaragaje yuko igiye kuhava ngo kugira ngo hahabwe umuryango mpuzamahanga ngari aramayeri mashya izanye mu mirwanire ikaza yitwa twirwaneho, kandi nyamara ari iki arimo 23. Ni amakuru yo kuverifiya tukareba, ariko nabyo birimo biragenda bivugwa bitangazwa. Iyi twirwaneho rero itarakunze kugenda ivugwa cyane, ndetse itarakunze no kugenda ifata n'uduce dutandukanye, kuri ubu ngubu niyo wavuga yuko none ibaye install, niyo none ubu ngubu ni shining ari irimo kumenyekana. 23 ngo bishoboka yuko ngo icupa rishobora kuba hahindutse icupa, ariko inzoga ari yayindi ikaba ariyo yahindutse ikagenda ikaba twirwaneho. Ni ibintu birimo kugenda bivugwa, abakongomani barimo baragenda babivuga cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko mu by'ukuri bihamywa nuko umutwe wa MRDP twirwaneho urahari kandi ufite imbaraga, ndetse ubu ngubu ukaba ushobora kuba waranabonye ramforo nyuma y'uko 23 ifashe Uvira, bikaba byarawuhaye imbaraga, ndetse bikawongerera noneho no gushaka n'abandi bayoboke, bitewe n'uko none ubu ngubu nta gitutu wasaga naho uriho, kuko muri Uvira havuye FARDC, hava ingabo z'u Burundi na za FDLR na za Wazalendo, bityo ngo twirwane ikaba yarabonye ako gahenge kwifatwa rya Uvira, hanyuma ikiyubaka mu buryo bukomeye. Ubuyobozi bwa twirwaneho buratangaza ko ingabo za RDC, iz'u Burundi, Wazalendo na FDLR byari bimaze kwamburwa point zero umusozi wa Baruta no kwisumo. Aba rero ngo bahise bahunga berekeza mu gace kitwa Murima na Mutambala. Point zero ubundi kugira ngo usobanukirwe yitwa point zero yabagamo ibirindiro bikomeye by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Nukuvuga ngo iri huriro cyangwa iyo coalition yari yarafunze inzira ihuza komine Minembwe n'ibindi bice byo muri teritwari ya Fizi na Uvira. Nukuvuga connection ya Minembwe, Fizi na Uvira yari iba hano kuri point zero. Rero barayifunze ku buryo nta connection nimwe yari ihari. Kuba rero izi ngabo za twirwano cyangwa izinyeshyamba za twirwaneho zakuyemo iyi point zero bitanze iki, birashoboka yuko ngubu noneho urujya n'uruza hagati ya Fizi, hagati ya Uvira na Minembwe rushoboka, kubera yuko ira coalition yavuyemo. Ubu noneho kuba 23 yakorana na twirwaneho mu gihe byaba ngombwa byakora, kubera yuko uwasaga naho yakubye trajectoire cyangwa yakubye inzira yamaze gukurwamo n'iyitwirwaneho. Ingabo rero zahakoreraga hara kuri point zero zahifashishaga mu gutegura no kugaba ibitero bikomeye mu duce twa Minembwe dutuwe n'abanyamurenge n'utundi duce bahungiyemo nka Mikenke. Umusesenguzi witwa Dr. Alex Mvuka ukurikiranira hafi ibibazo byo muri Kongo avuga ko ngo point zero yari hamwe mu hantu hatatu h'ingenzi h'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Hantu bakoreshaga cyane, bakoreshaga point zero nk'ibirindiro bibafasha kurasa nta kuvangura ku midugudu y'abanyamurenge, mu misozi miremire muri rusange no mu gice cya Minembwe by'umwihariko. Abashyigikiye leta ya Kongo bafite impungenge ko nyuma ya point zero abarwanyi batwirwaneho bashobora gufata ibindi bice byo muri Fizi birimo Murima, centre ya Fizi ndetse no mu mujyi wa Baraka. Twirwaneho ikuyeho izi imbaraga ziri bugende zigafata Fizi centre, zigafata Baraka, zigafata n'ibindi bice birimo Murima. Twirwaneho ubu ngubu nyuma y'uko 23 isa naho yo irimo kuva Uvira inasohokamo, twirwaneho noneho nikajije umurego n'imbaraga nyinshi cyane. Twirwaneho itari isanzwe izwi, ubu ngubu niyo ibaye iki, ibaye ikintu gikomeye cyane leta ya Kongo igomba guhanga amaso. Twirwaneho n'ahantu igaragara ku rutonde mpuzamahanga. Twirwaneho bavuga ko ari abaturage ba Minembwe, abaturage ba muri misozi miremire za Murenge bishyize hamwe kugira ngo barengere abaturage babo bicwa, abaturage babo basahurwa, abaturage babo bameneshwa umunsi ku wundi. Baravuga bati ntabwo twakomeza gupfa nk'ibimonyo, tugomba kwirwanaho. Niho havuye izina MRDP twirwaneho.
yitwirwanaho rero kuvuga ngo ikwiye imbaraga. Uvira yasaga naho ari ikintu cyari kibangamiye twirwaneho, kuba yari irimo Wazalendo, kuba yari irimo FARDC, kuba yari irimo abarundi, kuba yari irimo FDLR, noneho banafite n'iyi poezero bayabafashaga guhagarara bakarasaho bashaka hose muri la misozi miremire. Ibi ngibi byatumaga twirwaneho itabasha gushayininga. Ariko nyuma yuko Uvira ivuyemo ndetse abasirikare bamwe bakanyura Karundu bagahunga bakajya Baraka, abasigaye hari Minembwe. Ejo bundi bashyize bataye ebyiri z'abarundi, hari bataye ebyiri z'abarundi zagiye hari muri Minembwe, ariko izo ngizo zose zakubitanywe na FARDC zirahunga. Bivuga rero ngo uyu munsi twirwaneho yongeye kugira imbaraga nyuma yuko FARDC igabanutse muri Uvira, ndetse Uvira ikagenzurwa na 23, nabyo nk'abantu barimo basa n'abarwanira intego imwe, ntago babura gukorana, ntago babura gufatanya. Ibyo ngibyo rero byafashije twirwaneho kuba yakongera kuzamuka, ikongera imbaraga, ari naho haturutse no kuba yakora ibi bikorwa bihambaye. Kuko ngo kuvuga ngo twirwaneho ngo yagize gutya ngo ihanura imwe muri drone z'ingabo z'igihugu cya Kongo ziri kwica abanyamurenge batuye mu ntara Kivu y'Amajyepfo, urumva na achievement ikomeye. Kuko nk'umuvugizi wabo Colonel Kamasa Ndakize welcome yatangaje ko ku itariki 15 ni ku munsi w'ejo ku wa kane, ingabo za RDC izu Burundi, FDL na Wazalendo bagavye ibitero mu gace ka Poezero kari mu birometero 10 ugana muri commune Minembwe. Icyo gihe bari batarayifata. Iyo operation ngo harimo ibitero byo kubutaka n'iby'indege zitagira abapilote byibasiye ku bushake abatuye muri centre ya Rwicankuku n'uduce tuyikikije, ngo duce nyine dukikije Rwicankuku, ngo basenye ibikorwa remezo by'abasivili, abaturage batirwa guhunga ndetse bishyira ubuzima bw'abasivili b'inzira karengane mu kaga gakomeye. Ibirongo bakaba baraje guhanura iyi drone ya FARDC, coalition ya FARDC, kubera ko zari zikomeje gukora ibikorwa bibi hariya muri Minembwe. Iyi twirwaneho nyamuneka izi mbaraga irimo irazikura hehe? Ko zibaye nyinshi irimo irazikura he? Ariko mu busesenguzi bwacu mwabonye yuko kuba yari ifite agakingirizo cyangwa ibintu biteye ubwoba cyangwa biyikingirije ari muri Uvira, ari byo byaje kuvanwamo, ariho haturutse kuba iyi twirwaneho yarakajije umurego ikagira n'imbaraga nyinshi cyane. Reka turebe noneho icyo Amerika n'Ubushinwa ibyemezo bafashe nibihe. Ubushinwa ntabwo bwakunze kuvuga cyane muri iyi ntambara, ntabwo bugaragara, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaragaye ejo bundi mu isomwa ry'amasezerano ya Washington, kubera yuko harimo bimwe mu bice bikomeye cyane. Nibwo Amerika bavuga ngo mu kibazo cya Kongo yagaragaye, ndetse na Trump akivugaho. Ariko noneho inyungu ziri hariya mu burasirazuba bwa Kongo nizo zitumye Amerika n'Ubushinwa basa naho bambarana cyangwa basa naho bahangana muri kiriya gice. Nukuvuga ngo igihari ubu turebe situation ni nyirizina. Ubushinwa buri kwitambika abakandida b'Abanyamerika ku buyobozi bw'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. MONUSCO yowe by'agateganyo n'uwitwa Viviane Van Doper kuva ku itariki 30 z'ukwa 11 umwaka ushize, ubwo Bintou Keita wayoboraga ubu butumwa yasezeraga babura hafi amezi 3 ngo manda yirangire. Kuva mu Kwakira 2025 ubwo hatangiraga gukwirakwira amakuru avuga ko Bintou Keita agiye gusezera, ibihugu bifite imyanya ihora mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano byatangiye urugamba rwo gushaka uzamusimbura mu kwezi gutaha kwa Gashyantare 2026. Kuva ku itariki 14 z'ukwa mbere, ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ku rupapuro abakandida babiri bazajya mu bahatanira uyu mwanya, kandi bombi ngo bakoreye muri Kongo mu bihe bitandukanye. Umukandida wa mbere ushyigikiwe na Amerika yitwa David Gressler, wabaye umuyobozi wungirije wa MONUSCO kuva 2015 kugera 2021. Uwa kabiri yitwa James Swan, wabaye ambasaderi wa Amerika muri Kongo kuva 2013 kugera 2016. Ubushinwa rero nabwo ntabwo bushyigikiye abo bakandida ba Amerika, ndetse mu kuboza 2025 bwagaragaje ko bwiteguye kubitambika kugira ngo batajyaho. Waje kureba rero ugasanga icyemezo cya nyuma gifatwa n'umunyamabanga mukuru wa Loni, ariko iri hangana rishobora kuzaba imbogamizi mu kugena umuntu uzajya kuyobora buriya butumwa bwa MONUSCO. Perezida Trump wa Amerika we avuga ko igihugu cye gishaka gukura Ubushinwa mu birombe by'amabuye y'agaciro byo muri Kongo.
nyuma yo gufasha RDC n'u Rwanda gusinya amasezerano y'amahoro agamije guhagarika amakimbirane mu karere no kwifatanya kw'akarere ku rwego rw'ubukungu. Trump we ntabwo yabiciye ku ruhande, yaravuze ati njyewe nshaka gukura abashinwa mu birombe by'amabuye y'agaciro hariya muri Kongo. Wibuke ko ibyo birombe abashinwa basize babihawe na Joseph Kabila. Tshisekedi agiye ku butegetsi ashaka kwirukana abashinwa, niho hasa naho hari n'ipfundo rikomeye ry'ibibazo turi kubona uyu munsi. Nubwo nta byinshi ubushinwa buravuga, busanzwe bugira uruhare runini mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo, kandi burimo gukurikiranira hafi imyitwarire ya Amerika mu rwego rwa diplomasi n'ubukungu. Kubera icyo Amerika ishaka kuzana abakandida bari buze kuyobora MONUSCO. MONUSCO ibi birakwereka 100% yuko MONUSCO ari igikoresho cy'abanyabubasha muri Kongo. Ntago ari ubutumwa bwo kubungabunga amahoro, dore ko n'imyaka bahamaze nta kintu bigeze babungabunga, nta kintu na gito kigeze kigerwaho. Ahubwo ni ubutumwa cyangwa se ni misiyo z'abanyabubasha hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo kwifashishwa kugira ngo Kongo ikunde isahurwe. Kuko Amerika kuvuga ngo turashyiraho ngo umuntu wacu uhamenyere wakoreyeho cyangwa bimeze gute, kandi Trump akaba yarigeze gucikwa akavuga yuko ngo bashaka gukura ubushinwa mu birombe by'amabuye y'agaciro muri Kongo, nukuvuga ngo ugiye kuza n'umuntu uri buze gusigasira inyungu z'abanyamerika ara muri Kongo arizo bita amabuye y'agaciro. Abashinwa rero nabo barakaye, ntago barimo babyumva, ndetse ngo biyemeje kwitambika bari abakandida babiri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuki ubushinwa bwa kwitambika bari abakandida ba Amerika? Ni ukuvuga ngo ubushinwa bwamajije kubona ko MONUSCO atari ubutumwa bw'amahoro gusa, ahubwo ari urubuga rwa politike n'inyungu z'igihe kirekire. MONUSCO ikoreshwa mu buryo bwa politike n'inyungu z'igihe kirekire. Ari nayo mpamvu ubushinwa ejo bundi mu kanama k'umutekano ka Loni bwaravuze ngo iki kibazo cya Kongo ntago kizashobora gukemuka mu gihe kirimo kuzanwa mu politike nyinshi, kandi ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bugakoreshwa mu nyungu za politike aho gukoreshwa mu nyungu z'abaturage b'abanyekongo. Abashinwa babona yuko MONUSCO ari urubuga rwa politike n'inyungu z'igihe kirekire. Bakabona kandi MONUSCO ari uburyo bwifashishwa kugira ngo igihugu runaka kiri inyuma cyangwa se gishaka gukoresha MONUSCO kigira ijambo rikomeye ku miyoborere n'umutekano wa Kongo. MONUSCO ikoreshwa mu kugira ijambo rikomeye mu miyoborere n'umutekano bya Kongo. Ibyo ubushinwa bwamaze kubibona. Nukuvuga ngo kuba Amerika rero yabona umuyobozi wa MONUSCO uyishyigikiye, nukuvuga ngo icyo gihe byanze bikunze biri buza kuyifasha mu kugena imiyoborere n'umutekano bya Kongo. Nukuvuga ngo nanone MONUSCO iri buze guhabwa mandate cyangwa se iri buze gukorera mu murongo w'inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku Bushinwa rero iki ngiki ni ikibazo gikomeye, kuko nukuvuga ngo Ubushinwa burabona yuko MONUSCO iramutse ikoreye mu murongo w'inyungu za Amerika ari ikibazo gikomeye, nuko Ubushinwa bufite ishoramari rinini hariya mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ubucukuzi bwayo nka za cobalt, za cuivre na za lithium. Abashinwa bora hari ukuntu babiteyemo imboni, ndetse bivugwa ko lithium Ubushinwa buri gukoresha muri iyi minsi muri ibi ngibi bavuga ngo imodoka, ngo moto, ngo z'amashanyarazi, ibiki byose iriya zira battery zikorwa muri lithium. Lithium Kongo ifite bibiri bya gatatu bya lithium ikenewe ku isi yose. Bivuga rero ngo byanze bikunze Umushinwa nk'umuntu ushaka development y'inganda ze agomba kuryama kuri iyo lithium mpaka bayimwiciyeho. Amerika nayo ntabwo yakemera yuko Ubushinwa bukomeza ku exploiter iyo lithium, kubera ko ejo bundi Ubushinwa bwa bumaze gusiga Amerika mu kuba superpuissant ku isi mu bijyanye n'ubukungu. Ubushinwa bwa bumaze kubasiga kuko turimo kwerekeza ikoreshwa rya peteroli n'ibindi byose. Ayo marobo arimo arakorwa akoresheje iki? Izo battery zikenera iki? Lithium iri hehe? Iri muri Kongo. Uyifite arabasha kugira ibiki? Gutera imbere. Abashinwa rero kugira ngo biharire ibyo birombe bya lithium ejo bundi baza bari superpuissant Amerika irebera, ni ikintu kidashoboka. Nacyo ikintu barimo guhanganira. Ariyo mpamvu Ubushinwa bwakoze ishoramari rinini bakakorana deal na Joseph Kabila ajya kuva ku butegetsi, ibirombe hafi ya byose by'izo lithium n'ibindi byose abisigira Abashinwa.
Ubushinwa rero none bwifuza ko ibintu bikomeza uko biri nta kuvanga politike n'uburenganzira bwa muntu bikabije. Ubushinwa rero kubona ko umuyobozi wa MONUSCO akomoka cyangwa yatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bumva yuko umuyobozi wa MONUSCO ashobora gushyigikira igitutu ku bucuruzi bukorwa n'ibigo by'Abashinwa. Ibigo by'Abashinwa bigashyirwaho pressure muri Kongo, bukagera ngo bukanirukanwa mu birombe barimo bacukura muri Kongo. Kuko Trump yarabyivugiye, nshaka kwirukana Ubushinwa mu birombe by'amabuye muri Kongo. Uwo muyobozi rero aramutse ari uwo muri Amerika, yanashyigikira isuzumwa rishya ry'amasezerano y'ubucuruzi, ugasanga Ubushinwa bubihombeyemo. Ubushinwa rero bukeneye amabuye y'agaciro yo kwifashisha mu ikoranabuhanga rigezweho, nari maze kubivuga haruguru, kandi Kongo ni inkingi ya mwamba y'inganda z'isi. Ubyumva aka kantu. Kongo ni inkingi ya mwamba y'inganda z'isi. Nk'ubu ngubu urugero nk'umuntu akubajije ngo kubera iki Amerika n'Ubushinwa barimo kurwana, barimo gusa n'abafatana mu mashati hari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo kugeza ubu Kongo ifite amabuye y'agaciro akenewe mu ikoranabuhanga rigezweho, kandi Kongo ni inkingi ya mwamba y'inganda z'isi, aho revolution industrielle igeze cyangwa inganda zigeze kuri iyi si. Kongo ifite amabuye y'agaciro arimo gutuma iyo tekinoloji igerwaho. Urugero nko gukora amabatiri, imodoka z'amashanyarazi cyangwa n'ibindi bijyanye na electronique, byose amabuye yifashishwa ari muri Kongo. Umushinwa ni umuntu w'umuhanga cyane mu bintu bya tekinoloji. Izi modoka z'amashanyarazi nibo bazibanje, kugeza ubu noneho hatangiye no gukorwa indege itwarwa n'amashanyarazi apana benzine. Ibyo byose bizakenera lithium cyangwa n'andi mabuye y'agaciro ari muri Kongo. Kongo rero Amerika n'Ubushinwa bagomba kuzabirwaniramo nk'ibihugu biri super puissant ku isi, kandi binahanganye mu by'ubukungu, bagomba kuzarwana. Ni ukuvuga rero ikintu gihari nka Amerika yishaka yuko nyine Ubushinwa bukurwa mu birombe bafite, abashoramari b'Abashinwa bagasimbuzwa Abanyamerika cyangwa se abafatanyabikorwa babo. Urabizi ejo bundi basinyira amasezerano ya Washington, buriya ntugire ngo hari ikindi yaragamije. Ni amasezerano muri make ashaka kwirukana Ubushinwa mu birombe by'amabuye y'agaciro muri Kongo, ariko nabwo bukaba bufite amakontrakt bwasize buhawe na Kabila, kandi kontra z'igihe kirekire. Harimo rero gushaka no buri wese nyine urumva harimo guhangana cyangwa harimo gufatana mu maboko. Hari ikindi rero none iri hangana impamvu rikomeye cyane nuko kugeza ubu ngubu hari ibibazo by'umutekano muri Kongo, kandi n'amasezerano mashya Amerika yasinye yabonye ko exploiter Kongo bitazayikundira itasinyira amasezerano. Ikindi hari intambara ku isi, hari intambara y'ubukungu n'ikoranabuhanga. Bityo rero ibihugu bikomeye cyane bikomeje kugenda bishyira imbaraga zabyo mu gushaka uko iri koranabuhanga ryagera mu ntoki zabyo. Ariko none wareba, ntabwo iki ngiki kugwangana kwa Amerika n'Ubushinwa ari ikibazo cy'umuntu gusa uzayobora MONUSCO, ahubwo ni intambara itagaragara hagati y'ibihangange, aho Ubushinwa burwanira umutungo bwamaze kwigarurira hari muri Kongo. Amerika nayo igashaka kwisubiza ikibuga yari yaratakaje hariya muri Kongo, ishaka kongera gusubira mu kibuga. Ari nayo mpamvu babonye ko Trump yakize imbaraga muri aya masezerano, akemera ubwe akabyishyiriramo ukuboko, akishyiramo n'imbaraga kugira ngo Amerika yongere isinyane amasezerano na Kongo, hanyuma ibone uburyo iri bubashe kwexploiter umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niyo mvano yari amasezerano ya Washington wabonye ejo bundi ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 2025. Ubushinwa ntabwo bushaka kurekura ikibuga bufite bwamaze kwigarurira. Amerika nayo ishaka gusubira mu kibuga yari yaratakaje. Imbaraga nyinshi ziri gukoreshwa, ariko ku ruhande wakwibaza ngo ikibuga ni Kongo. Ahubwo MONUSCO ni urufunguzo rw'amabuye y'agaciro. Iyi ngiyi niyo mpamvu nyamukuru. Umva neza aka kantu. Ubushinwa burwanira umutungo bwamaze kwigarurira, Amerika irwanira gusubira mu kibuga yari yaratakaje. Icyo kibuga nta kindi ni Kongo. MONUSCO ni urufunguzo, amabuye y'agaciro niyo mpamvu nyamukuru Amerika n'Ubushinwa barimo guhangana amaboko ku yandi.
umwe akajya gushyiraho umuyobozi undi ati wapi, kubera ko abona yuko uwo muyobozi azaza mu mutwe we afite kubangamira inyungu z'Abashinwa kuva kuri A kugeza kuri Z. Ngicyo icyo Amerika n'Ubushinwa barimo gupfa hariya muri Kongo kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma. Tubashimire rero. Hari ingingo ushaka ko tugusobanurira cyangwa tugusesengurira, jya muri comment utwandikire, nta kibazo tuzabikoraho.